mbifurije kugubwa neza. Reka turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya. Nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza, nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Muranyemera n'ubundi ngaruke ku makuru agendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yibanda kubikomeje kugenda bigaragara muri kano kanya. Muri aya makuru ndaza kugaruka by'umwihariko kandi ku magambo akomeje kwamaganwa yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, wongeye gufata ingabo z'u Rwanda, agafata M23 ndetse na Ditabara akabishyira mu gatebo kamwe. Nyamara by'umwihariko amakuru akomeje kugenda agaragara, akabashimangira ko aba bose ntaho bahuriye. Ndagaruka kandi ku ngabo z'u Burundi zongeye kwiyongera mu ahitwa Bigobogo, nyuma iyo by'umwihariko guhangana mu mirwano ikomeye cyane iherutse kugenda igaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagaruka kandi muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje rero no guteza impunzi n'ibibazo bikomeye cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Nandi makuru menshi cyane akomeje kugenda agaragara, tugiye kuyarebera hamwe muri kano kanya. Amakuru agaruka by'umwihariko haba mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini nkuko bikomeje kugenda bigaragara, by'umwihariko ku makuru yihuta cyane. Ndagaruka by'umwihariko kandi ku yandi makuru akomeje kugenda agaragara hirya no hino nkuko bigaragara hano mu karere ndetse no hirya no hino mu isi, mu makuru akomeje kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, haba no mu bindi bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu bindi bisata. Mbaye ikaze mwese kubakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe rero muri izi gahunda z'amakuru. Nizere ko mwese mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mwese mukomeje kugubwa neza cyane. Reka turebere hamwe amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru n'ubundi agiye kwibanda ku bikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera rero, akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yongeye guhindura isura ndetse imirwano yongeye gufata indi ntera nkuko amakuru tugeraho abivuga. Hano muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugaragara icyo twakwita by'umwihariko nkuko bigomeje kugenda bigaragara, aho imirwano yongeye gusubukurwa cyangwa se imirwano yongeye gufata indi ntera, ndetse ibitero byo mu kirere byiganjemwo ibikomeje kugaragaramwo indege bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera, bikomeje kwibasira ibindiro by'umutwe wa M23 nkuko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera, akabashimangira rero ko muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje kugenda habera, ikomeje gutuma rero abo ku ruhande rwa leta by'umwihariko bakomeje kugenda bahangana n'umutwe wa M23. Iyi mirwano kandi ikaba yongeye guteza ubuhunzi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutekano wakomeje kuba rero muke cyane. Mu kwezi kwa 12 2025 imitwe yitwaje intwaro y'abazarindo yakomeje kugaragara mu duce dutandukanye, maze itera kwimurwa kw'abaturage ku bwinshi ndetse no gukaza ikibazo rero cy'ubutabazi. Ibi rero byagarutswe rero by'umwihariko muri raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi yashyizwe ahagaragara by'umwihariko kwa gatandatu tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ikubiyemo kandi isesengura ry'ibyabaye mu kwezi gushize kwa 12 umwaka wa 2025. Muri teritwari ya Rucuroho imirwano yakomeje kwibasira ibice bitandukanye birimo ahitwa Kanyabayonga, ahitwa Kihondo ndetse n'ahitwa Bukombo. Hagati y'itariki 2 n'iya 6 z'ukwezi kwa 12 abantu 6 rero baguye mu mirwano, mu gihe abandi 9 bakomerekeye mu duce twa Bukombo ndetse n'ahitwa Kihondo ku matariki ya 16 ndetse na 17 nkuko bigaragara z'ukwa 12. Imirwano yabereye ahitwa Imuko, Karambi ndetse n'ahitwa Mashango, maze yitana byibura umuntu umwe, ikomeretsa benshi ndetse inasiga amazu menshi atwitswe nkuko bigaragara. Ikindi gikorwa kandi by'umwihariko cyagize ingaruka zikomeye cyane ni ugusahurwa rero by'umwihariko kw'ikigo nderabuzima cya Angohora ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 12. Bikaba byaragize ingaruka ku itangwa rya serivisi z'ubuvuzi ku baturage barenga 8,000. Ocha kandi by'umwihariko igaragaza ko by'umwihariko kugera ku baturage bakeneye ubutabazi byakomeje kugorana, cyane cyane by'umwihariko ku mihanda ya Katsiro, ahitwa Mushababwe, ahitwa Kikuku, ahitwa Kasharira, ahitwa Kibirizi ndetse n'ahitwa Kikuku nkuko bigaragara Mirangi, bitewe n'umutekano nkuko bikomeje kugenda bigaragara muke. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 imvururu zabereye ahitwa Ikahara by'umwihariko zatumye ibikorwa by'ubutabazi mu bigenda
ibigendanye n'amazi, isuku ndetse n'isukura bihagarikwa by'agateganyo, maze bituma imiryango igera muri 590 by'umwihariko y'abahunze ibura ubufasha yari yiteze nk'uko bigaragara. Muri icyo gihe kandi imiryango igera kuri 247 y'abahunze yakiriwe by'umwihariko mu mujyi wa Kiwanja nyuma yo guhunga imirwano yabereye ahitwa Ikasharira, Katsiru ndetse n'ahitwa Ihura, aho raporo igaragaza ko rero kuva mu kwezi kwa karindwi kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 imiryango igera ku 1327 yahungiye ahitwa Kiwanja, aho rero by'umwihariko ibayeho by'umwihariko mu bukene bukabije, mu gihe kandi ubushobozi bw'abashinzwe ubutabazi budahagije nk'uko bigaragara. Muri teritwari ya Masisi ho rero OCHA by'umwihariko ivuga ko umutekano wakomeje guhungabana bikomeye cyane by'umwihariko mu turere tw'ubuvuzi twa Masisi ndetse n'ahitwa Katoyi hagati y'itariki ya 2 n'iya 7 z'ukwezi kwa 2026, aho imirwano yabereye ahitwa Kinyumba hafi ya Nyabyondo, hamwe rero n'ibisasu byarashwe muri Masisi Centre ndetse na Bukombo byateje ubwoba bukabije cyane mu baturage, maze bituma imiryango myinshi cyane ihunga. Ibyo bisasu byahitanye kandi abasivile benshi, bikavugwa ko byarashwe n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abawazarendo nk'uko bigaragara. Mu ijoro ryo ku itariki ya 23 rishyira kwa 24 z'ukwezi kwa 12 imirwano mishya yabereye hagati ya ahitwa Kandaja ndetse n'ahitwa Kashebere ndetse no mu Kinyumba ku muhanda Nyabyondo Urukweti, yatumye rero kandi abaturage benshi bahunga mu gace ka Katoyi. Imvururu kandi zabereye ahitwa Ikahonda ndetse n'ahitwa Mitimingi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 12, yatumye rero ibihumbi by'abantu bahungira rero mu bindi bice bya Katoyi ho muri teritwari ya Warikare nk'uko bigaragara. Abafatanyabikorwa kandi mu by'ubutabazi batangaza ko abantu bagera ku bihumbi 24,300 bahunze bageze by'umwihariko ahitwa Nyalipe ndetse n'ahitwa Mobeko kuva hagati y'ukwezi kwa 11 y'ukwezi kwa 11 2025. Nanone kandi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 abantu 4 baguye mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Zarendo ahitwa Ibirihi mu gace ka Mwiso nk'uko bigaragara. Muri teritwari ya Rubero kandi nabwo rero umutekano wagaragaye ko rero uhagaze neza ugereranyije n'utundi duce. Habaye imirwano hagati y'itariki ya 4 n'iya 27 z'ukwa 12 ahitwa Riboyo ku muhanda ahitwa Njipanda Kambao. Ibi byatumye kandi abaturage bahungira mu midugudu ya Pawanza ndetse n'ahitwa Kambao, nubwo rero imibare nyakuri y'abahunze itari yamenyekana. Kuva mu ntangiriro za 2025 kandi intambara yakomeje gufata indi ntera by'umwihariko bitewe n'ibitero bya Wazarendo bavugwaho rero ushyigikirwa na leta mu ntara za Kivu zombi. Ibi byatumye kandi amagana ndetse n'ibihumbi by'abaturage bava mu byabo ndetse binarushaho n'undi gukaza ibibazo by'ubutabazi cyari gisanzwe by'umwihariko gikomeye cyane. Abantu amagana barishwe, abandi ibihumbi barakomereka, mu gihe kandi imihanda ifunze nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga ikomeje kugenda ifata imihanda ikomeje kugenda ifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Ibi ngibi kandi bikomeje gutuma ibintu birushaho guhindura isura ndetse no gufata indi ntera, mu gihe bamwe mu bakomeje kugenda bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko izi ntambara zikomeje kugenda zihindura isura. Mbashimire, twongere gusubira mu kanya tugaruka ku bindi bigezweho.